باش خوندکارین هێژا و دەلال هون چاوانە بەلێ خوندکارین هێژا ئیرۆ ئەمێ وانەیە کە نو ببن پشتی گۆمە وانەیە خۆ یەکەم ji بەشێ دوویەم بداوی کرد ئیرۆ ئەمێ وانەیە دوویەم ببن وانەیە مەیە ئیرۆ لەسەر تشتێکی گەلێکی گرنگ ژیانە مەدە داخەوە کام هەورە وی تشتی ناس بکن بەلێکۆ ئەم دەست پێ بکن ئەمێ هەورە لوا وێنەیان تەماشە بکن هون چ دواوی هەرسی وێنەیان دبینن جەمە وێنەیە یەکەم زارۆکن خوندەکار چ دکن گەمارێ ji عەردێ راجێنێ دێ یعنی دبستانە خۆ ئانپۆلا خۆ پاقش dikin edvirde wêneya me duyem çi ye zarok racî gemarê û dike selka gemarê de wêneya me sisiya çi ye derdora xwe ji gemarê paqij dikin îro waneya me wego me jor got li ser tiştekî gelekî giring diaxive çi ye ew tişt paqijiya dibistanê belê ne tenê paqijiya dibistanê em ê ser biaxivin paqijiya derdora me bi giştî me got em di wêneya yekem de em çi dibînin xwendekar çi dikin paqij dikin dibistana xwe û pola xwe paqij dikin çi sedema bê gemara li erdê ye sedema gemara got li erdê çê dibe çi ye sedema wê em qaxezan davêjin erdê û em li paqijiya derdora xwe nemiqadine ji bo vê sedemê derdora me û dibistana me dibe gemar çi xwendekar çawa gemarê ji erdê raciyênê dê bi hevre alîkarin خوندکار همو بهوره آلیکارن بهوره آلیکار و راجن گماری جه عرده جبو دبستانا ما پاقش بمینه پیوسته ام چی بکن نتنه دبستانا ما جبو گو دبستانا ما پولا ما دردورا ما مالا ما پاقش بمینه پیوسته ام چی بکن پیوسته ام بالدار بنج آلیه پاقش بونه دبستانا ما جبرگو دبستان مالا می دویمه وگو از دما خال مالی دبم از دما خو بهتر لدبستانی جلبم دبم مالا می دویم جبو وی کی وی هاش پاقجیا دبستانا ما هبه چما ام دبیجن پاقجی گلکی گرینگه دجیانا ما ده جبرگو پاقجی ما جه قریجان خلاص دکه و نخوشیان جی دوری ما دخه دما گو از خوندکارک مروبک پاقج بم نخوشی نزیکی ما نابن و در دورامو اتمی پاقج به و خوش به بلی خوندکارین هجا الجمع از جواره چیروکه که بچوچک بیجم چیروکه ما لسر خوندکاره که جهاتی وکوا و پاقش ناوی وی مزگینه مزگین لدبستان خواه تشتکی و بالدار کر دما گو ام دچین دبستانی آن ام دچین درکه گلک دران ام خوندنی نفساندنی لسر کوالان دبینن کوالین ریان آن کوالین دبستانی چجمر داتینن لسر پاقجی داتینه چما جبرگو دست بکید مجرگود پاقجی تشتکی گلکی گرنگه مج قریج خلاص که و مج نخوشیان خلاص که جبو ویه که چه جهه گو ام دچن لسر دیواران لسر پاقجی دنی بسینش تا گو ام ناس فکر انو پاقجی تشتکی گلکی باشه مزگین لدبستانا خوندنا نیفساندنا لسر کوالیا دبستانی بالاوی کشان او نفساندن چه بو؟ چه دانی بو سر کوال آن دیوار دبستانی مزگین بدنگه کی خوش او نفساندن خوند گو چه؟ گو پاقجی ناونیشانا پیشکتنه یا پاقجی ناونیشانا پیشکتنه یا چی یعنی پاقجی ناونیشانا پیشکتنه یا دما از مروبه کی پاقج بم اف یعنی از مروبه کی پیشکتیمم از عقلی مبکری از نمروبکی قریجم از مروبک هاش خواهم از مروبک جه خو حزکم جه در دورا خو حزکم جه ولاتی خو حزکم جه دبستانا خو حزکم دما گو اجوات شتان حزکم دویج آلیه پاقجی از گلکی بالدار بم مزگین وگو مگو دنگه کی خوش اف نیفساندن هان یا گل سر کوالا دبستانی هاتو بو نیفساندن خون بشتره لحوالی خوزیوری و گو چه گو راسته پاقجی در دورا ما جه قریجه خلاص که آنج گماری خلاص که و مجگلک نخوشیان دپاریزه و گو امزانه
gelek nexweşiyê got çê dibin sedema wê çi ye? Qirêj e. Tamam. Piştî gotîlan li ser paqijbûnê axivî got paqijbûn me ji nexweşiyan û qirêjê xelas dike. Zinar hevalekî wa bû, zinar li wa fitilî û got çi? Got divê mirov li paqijiya derdora xwe baldar be. Yani derdora xwe ticarî em nekin bi qirêj û em baldar bin got qirêj çê nebe an gemar çê nebe. Dipeyre piştî got zinar û mizgîn serpaqijiyê axivîn ji hevalê xwe re dipeyre çi kirin? Mizgîn û zinar û hevalên xwe tevlî mamosteyên xwe bûn û bi hev re dibistana xwe û polên xwe paqij kirin. Belê ev çîroka me bû, çîroka me li ser paqijbûnê de axive, paqijbûna dibistana me bi taybet ji ber got destpêkê de min ji ber got paqijî tiştekî gelekî giring e ciyana me de û ji ber got em xwendekar bêtir em dema xwe li dibistanê dibin pêwîst e derdora me dibistana me paqij be pola got ez tê de dixwînim dibe got paqij be. Ji bo çi? Ji bo got nexweşî ji min re çê nebin. Belê niha xwendekarên hêja em ê pirtûka xwe ser rûpela sîh û didwan vekin, em ê bi hev re waneyên bixwînin. Belê tilîka xwe deynin ser peyva got ez bixwînim, da got hûn zanibin ez çi dixwînim. Paqijiya dibistanê, paqijiya dibistanê. Nivîsa ku li ser kevala dibistanê hatibû nivîsîn, bala xwendekaran kişand. Mizgîn bi dengekî xweş xwend. Paqijî navnîşana pêşketinê ye. Li hevalê xwe zîvirî û got, rast e, paqijî derdora me ji qirêjiyê xelas dike û me ji nexweşiyan diparêze. Zinar ber bi hevalan ve hat û got, divê mirov li paqijiya pol û dibistana xwe baldar be. Dipeyre ew tevlî heval û mamosteyên xwe bûn û pol û dibistana xwe paqij kirin. Belê me xwendina waneya xwe jî dawî kir, niha em ê derbasî guftûgoyê waneyê yê devokî bibin di rûpela sih û sisya. Pirsayekê li ceme li jor danîne çi guftûgoya waneyê devokî, tenê em ê bi devokî bersivê bidin. Pirsayekê dibe çi? Çi bala xwendekaran kişand? Çi bala xwendekaran kişand? Nivîsan li ser kevala dibistanê bala xwendekaran kişand. Pirsa me duyem dibe çi? Li ser kevala dibistanê çi hatibû nîvsandin? Li ser kevala dibistanê ya got mizgîn xwend çi hatibû nîvsandin? Paqijî navnîşana pêşketinê ye. Wilo li ser kevala dibistanê hatibû nîvsandin. Pirsa me sisya dibe çi? Paqijî çi bandorê li jiyana me dike? Paqijî bandorayê gelekî heye li jiyana me ji qirêjan xelas ke û me ji nexweşiya jî diparêze. Pirsa çara, gelo divê demên paqijiyê destnîşankirî bin an na. Dema got ez paqijbûnê bikim. Dema wê destnîşankiriye an na? Na. Çima? Ji ber got paqijî divê her demê hebe. Ne tenê ez demekê ji xwe nîşan bikim, da got ez derdora xwe paqij bikim. Divê tim û de em baldar bin ji paqijbûna xwe, ji aliyê paqijbûnê. Belê me pirsên xwe devokî jî bersiva wan dan, niha em ê derbasî hîndariyan bibin. Ceme hîndarî pirsayekê hemwatene. Pirsayekê dibe çi? Em bazinekî li derdora hemwateya peyvê ya rast xêz bikin. Ceme sê hemwate hene bi rengê sor danîne. Pişt li rexwa sê peyv danime di hundirê milkêşe de peyvek ji va peyvan hemwateya peyva sor e. Yani her du hem aynî wateyê didin me. Ka em bi hev re bixwînin. Peyvayekê ceme baldarî, keval, parastin. Baldarî, keval, parastin. Baldarî, keval, parastin. Belê, çi hemwateya baldar? Ez baldar bim. Yani ez jiyan, qad, miqatebûn,
بالدار از تشتكي بالدار بم يعني از تشتكي مقاتبم مقاتبون همواتيا بيفا بالدارة أمي بهفرة بيفا مقاتبون لكن هندري بازنكي من دردورة مقاتبون چيك بيفا مي ديم چيه كوال دوانه دمره درباز بو لسر كوالا دبستان يعني چه لسر دیوار آن تابلو آن باجه دیوار تابلو باجه لسر کوالا دبستانی یعنی لسر دیواری دبستانی دیوار هموانتا پیوا کواله امی بازنکی لدردورا دیوار چک پیوا می سیسیا چیه پاراستن ما جن خوشیان دپاريزه پاراستن چی یعنی بروانی لاواز ولا خوارن پاراستن همواتي اوي بروانی يعني ما تشتكي دپاريزه بروانی همواتي پاراستن بله ویاوای پرسایک جمع بداوی بو بله خوندکارین هجا ما پرسایک یکم بداوی کن ها ام بهفره درباسی پرسادویم ببین داگو ام چارەسەر بکن پرسادویم دبێت چه ام والاهین به گوتنین گنجوایین لجیر دارن جمع 5 پی دانمه او 5 پی ام تخن با والاهین گوا دانمه لگوری وانه عمل درباس بونه هاگو که دوانه عمل درباس بونه کادس پی که ام پیوان بخوینن خوش دردور نخوشی ماموسته قریجی هبو که که دبی چه دبی پاقجی مج چه دپاريزه پاقجی مج نخوشیا دپاريزه والا هي که امیدین چه نخوشی یا نخوشیان دپاريزه هبو که مبتالی کر هبو که دعا دبی چه پاقجی والاهی مجه والاهی خلاص دکه پاقجیا در دورا مجه پاقجی در دورا مجه قریجی خلاص دکه پاقجی در دورا ما بگر نوانه آخواه دانین چه پاقجی در دورا واتی با آدانیه در دورا مجه قریجی خلاص دکه قریجی خلاص دکه بله هبو که مانه کاری مالی هونش خوره چارەسەر بکن که اجواره بخوینم مزگینه به والاهی مزگینه به دنگه کی والاهی خوند امی چی تخن به والاهی امی بگرن وانه خواه شماره نیوساندنه ام تبلی حوال او والاهی یه حواله خواه بون امی چید والاهیه ده بنفسین گوریوان پیوی گوان دانوه پرسا دواجی ما چارەسەر کر امین ها بهفره هرن پرسا سیم دبی چه دبی ام ناوین بنگهین رنگین بگهینن رنگین وان ام ناوان بگهینن رنگین وان الجمع 4 رنگ هنه هر رنگك ناوی وی امی بگهینن وی کادس بگه ام ناوین رنگان بخوینن شین زر کسک سور شین زر کسک سور بله الورجی 4 رنگ الجمع هنه امی هر پیوه که بگهینن رنگی وی پیوه یکی الجمع چیه؟ شین کی جان جوا رنگان؟ شین که جمع ستیرک هنه هر ستیرکه کما برنگه کی کریه ستیرکا رنگ شین کی جانه؟ امی ستیرکا رنگ پیوه شین بگهینن ستیرکا رنگ شین پیوه می دوا چیه؟ زر کی جان جوا ستیرکان زره؟ یا تالی جمع ستیرکا زر امی پیوه زر بگهینن رنگ وی پرسا پیوه سیا چیه؟ کسک کی جان جوا ستیرکان کسکه؟ یا یکی پیوه کسک امی بگهینن رنگ وی پیوه تالی جمع چیه؟ سور ستیرکا سور تنه جمع مایه امی پیوه سور بگینن رنگ
وي بله جیاوایی ما پرسا خوی سیاجی بداوی کردن ها امی بهبره درباسی پرسا چارا ببین پرسا چارا دبی چه دبی ام هوا کاراس به نشانه راست نشان بکن او نشانه رنگ سوج مردانی نشانه راست جرد بیجن امی البر هوا کاراس نشان بکن جمسی هوا دانمه هوا شاش هاتن نیفساندن یعنی نه برنگی راست هاتن نیفساندن امی جوا هرسی هوا کان هوا کا راست درخن و امی نشان راست لبر بنویسینن که از هوا کایی که بخوینم از لیستنی پشتی دستین خواه دشوم یادی از دستین خواه پشتی لیستنی دشوم یادی یا سیال جمع چیه دستین لیستنی پشتی خواه دشوم از کی جان جوا هرسی هوا کان راسته یا یکم از لیستنی پشتی دستین خواد شو راسته آنها نه هبو کامل نه راسته یاد دوا از دستین خواه پشتی لیستنی دشو اف جمع یا راسته نشانه راست لجمع هبو کاد دوا دین نشانه راست جمع هبو کاد دوا دینش برگو هوا کاد دوا جمع راست یا سیاد بیچه دستین لیستنی پشتی خود شون از راست شاش اف هوا جمع یادویم راسته بله پرسا پینجا دبیچه دبی ام پیوین لجر کتاب بکن ام پیوین لجر کتاب بکن برین هام کتاب جواره شیروه کریه و جد رفای کده کتابرنه الجمع چار پیوهنه پاقجی دپارێزە خوێندەکار مزگین ئەمێ بان هەر چار پەیوان کتە بکن تەنێ ئەمێ پەیوایەکێ چارەسەر بکن یێدی وەرە کارێ مالێنە پەیوایەکێ جەمە چی پاقژی پاقژی دەنگێش دەبێم دەردکەوە پاقژی چەند قەتن سێ قەتن جەمە قەتایەکێ چیە پا ق جی قطع سيا جمع جی جی پی بخواه ما کتته کرد بله پرسا پینجان جی جمع تالیب و پرسا ششان دبی چه دبی ام هوا کا لجیر با آوائه کی خوشک لسر لینوسا خواه بینی بسینن و خاله لداویا هوا که بکار بینن الجمع دهندره وی داره دشمار دانی چه پاقجی ناو نشانه پیشکتنه یا اما وی هوا که لسر لینو ساخوه بخیزه که خوشک دینن و تالیا هوا که خواه اما چه کار بینن خال چه هوا که گو ام دینن هوا که اما داوی بو اما چه کار بینن خال جبو گو ام ناس بکن انو هوا که اما بداوی بویا خالیج بیر نکن برنگه کی خوشک لسر لینو ساخوه بنویسینن به هوا که پاقجی ناو نشانه پیشکتنه یا بفي هواي وانا ياما بداوي بو حتى وانا يكدي هون بمينن خير وخشية ده